Kristo ng bay lamsogo ani hai kaitor jora roma bay sing boni kokthai no srungnani jora man pika ge paidi sing sengnani skang boni thani suri samlayon bugra kaitor no hambai go nang singno hamjak ma bay nini songnari sajlan no roholka tebini sajlan bisingtei sing nini thani tongmanani nini thani phaimanani sini lama angka kaitor no hambai tebu nang bay phai malaya sak jora tei o sangsaro sing tongsak nini hamjak mano bino sawi thamani kaitor no subadi ketini nini kokhai sirung thani bo jeng mani simi paithak jora nini pholawai kobol phari nei bo graduation wisurisan amen ke padi sing muido tongbai na sing RUM BIJAP no tei sing srunglai tongmani chapter 7 paikya tabok sing chapter 8 o soklaijak ge chapter 8 o thanglayana ang poribona ek ni simi char jora RUM chapter 8 verse 1 to 4 kok bokro ko oro suijak tongu polani musung tei tongmani poribona tabu Kristo Jisu bai thansa khe tongnai rok borok majra berjakliya borok sakni musung tei tongya pholani musung tei se tongo tamne hunke Kristo Jisu bai thansa khlai jungno muthangnai a pholani phan sumsok khlai mathri mani yakni jungno phiyokka borok phan krei ungma bai kerong khlaiwi mania samangno kaidor khlaikya bo bini sajlano rohorei borokni bisingo tongnai sumsokno majra berka bini sajla sumsok sakakna bagi sumsok gnang borok hai ungui phaikya jung sakni musung tei tongyawi pholani musung tei tongnai rok kerongo kahamke tongdi hnei sama haike tongui mansukna tei ke se kaidor omono khlayo o elemba porimane bising tei kaidor sono total ke hamari klaiten ke hai jotono lam sogo jung chapter 7 o nukha Paul busuk sumso no tei busuk bo jala ungkha sinful nature no tei tomane male jung asai katal ungmani yagulo sini jung borok kaineri khoroknei sini bisingo tongo tabok phola kathar te sini ageo tongnai hai bagai Paul chapter 7 o tumaisa ang musuk ang khaina musuk manole khaya ang je naisre mane ukbonose khayu ani jung samani no engge chapter 8 wong keseng u sumso jini je sumsokni obas jini thani tongmani jini basago tongmani bono mesen mani no tui kok samani jung no engge chapter 7 o jung sumsokni asai katal ungmani yagolobu sumsok jini thani tongkho jini jini sinful nature English by sinful nature no engge boni bagina jung kabang ma jora bono jini bisingo joba unglai tongmani hai tabo phola ke pholani phola kathar ni musuk tei kaidini musuk tei tongmani nayo jini besak ke besak ni jini sak ni musuk tei no tongmani nayo ke sak ni musuk ma bai pholani musuk mani engka felai ke omai kena joba unglai dong kaini bagai o chapter 8 o ke oboni bebak jungjalni solution tong abono jung nugui mana chapter 8 taboroni nung sak no belai saya hani wanso khangke boni solution tongo sak no belai sumgrang nei wanso khangke boni solution tongo geseng posto tek to kaitono
kaitoni musuk tui hingma bai kosto tekto ni bising ti tong kake boni bu solution tongo gete suri nani renggia bai ke suri nai nge boni solution bu sung chapter 8 on ke hai chapter 7 o ke ang ukok thai sung kabang lugu piaba chapter 8 on ke phola ka thar ni kok sung nugo nge phola ka thar bar no phaimani sung nugo phola ka thar ni kok ngete sum sok no me chenai apply ingmani sung nugo asai kata ingmani yagulo niya ka mo thangjak mani yagulo sini langma sung osung sar tongmani ka kaitono khatung roi tongthoroi tongmani tabuk sungmung ke mohai bahai ke sung kaitono khatung roi tongnai ke sung bible sung nusrai srai ke obni utor sung mana obni answer sung mana phola kathar dage mahai tong khang ke ngia ke ba kathar ke tong khang ke ngia ke ba kaitono musung tei tong khang ke sung kaitono khatung roi khatong thoroi mana sini sung muitong narik thai je sung asai katal ingmani yagulo ba mo thangjak mani yagulo chini langma jisu kristo ni bising mosi jisu christ bible sabu jisu kristo ni bisingo chini langma hija mane jisu kristo bai sung thamsa ke tongkha ge sung chini christian jibon sung kam ke tongoi thangi manai bible hai ni sawo jisu kristo ba subrai engka nok kusu kera hai bagai sung aro kristo ni aro ba subrai ni aro tongkang ke sung subrai ni kharyo kombai sung bebang hamya sai ni katewi sung tongui mana hamya mungsa sung no hamya klaimeya ba sung no hamya ni panbai sung no sokomoro maya Proverbs chapter 18 verse 10 no sawo subrai ni mung engka joten se kotorku kusuku keraku sing jisuno manka subraino manka manene jepro jisu kristo tui mane sing jisu kristo no manka jisu kristo ibaksen sing tui kya enga tabok sing ketal abo sini langma abo ketal subra jisu kristo bai rozak man hai bagai sini langma boni bisingo se hija hai bagai Paul sawo Galatians chapter 2 verse 20 tomaisa ang tongmani abo anglia subra jisu kristo ano romani ulang masi anglia nisa get Colossae chapter 3 verse 2 sawo maike sini sung thuyei tabo subra jisu kristo ni bising gosi sung hija sini langma hija padi sung porinya liona Colossae chapter 3 verse 3 ang poriona tamni hunba norok thui thangka hake norok ni langma kristo bai baksa kaito ni thani tongjaka norok ni langma kristo ni thani kaitor bai tongjaka sung kaitor bai kaham nei romjak manengka jisu kristo no poito sama bai ge jisu kristo ni bisingo no sung kaham kurun soike sung tongoi mana Rome chapter 3 verse 24 butamasa sung kaitor bai haine kaham nei romjak ka kaitor ni kharyok mani bising te kaitor ni kharyok ma bai sung kaham nei romjak ka jisu kristo ni bising te jisu kristo ni thui bai okay, Colossae chapter 1 verse 13 by 14 pari thangai banana Colossae chapter 1 verse 13 by 14 bo chungno munak mani yak ni phyoka hake bini khaza ni sajla ni hawo kaham kurungke tubuka bini thui ni jarai se chung phyok jago awatamo hunmale jeni sumsok nakar jago boni thui ni jarai jisu kristo ni thui ni jarai tabok chung phyok jaka bo chungno munak mani yak ni phyoka kaidor chungno jisu kristo ni bising munak mani
bising tui manak mani yak ni pioka sung manak mau tong mani hai pana tabo pohoro sung tui pijaka tabo pohoro ungma bai sung kai ni sajak sajla ungma bai sung kai tor bai tansa Jisu Kristo apa kai tor sung tansa sung kaisha hani bagi John chapter 20 wat masa pari alatana ni John chapter 14 verse 20 John sumeni kotma kaham 14 verse 20 asalo ang apane bisingo tongo nei norok sawi manai pia ang norok ni bisingo tongma hai norok ane bisingo tongo nei sawi manai asalo bopro Jisu Kristo jepro kipili paiba apro sung sisok nai bo kaito ni bisingo sung Jisu ni bisingo mana sung kaisa abonon sung srai ke sai manai nei so muthang jak mani yagulo ngi khaba asai katal mani yagulo jeng ketal jeng kecam yakari ketal engka jeng ketal engka sini wansok mani ketal sini nahor mung ketal jeng ketal engka di Bible so 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no sini wansok mung sini nahor mung sini chap mung bawa ketal kecam kibiwin ketal engka age kecam tamo जों जेसेबां वानसोगु प्लान खायो जाबो सातनि बागै पिया आसाय कताल ओंमनि यागोल के सुब्रा जिसु ख्रिस्टनि बागै जेनि बागै लिया के जों जदनो जे कबै के मथांजा बरो जिसु ख्रिस्टनि बिसिङो जिसु ख्रिस्टनि बरो नंगे ताबो जे जिसु ख्रिस्टनि जे काइदनि आबोचिम जन hani bagi tabo jono sama hai nero ani kokthai bai kufur kejeng engka tabo angwai kepawi dong ri angwai nero wai kepai dong nai so sini Christian life engka Jisu Kristo bai tansa kaito bai tansa afa sajla bai tansa ke tongoni bono Christian langma Jisu haini sawo nirok kupurngka nirok susazaka tabo angwai kapawi dongdi John chapter 15 verse 3 by 4 okay tadi hanya kibel thangai pine verse 2 wa angpori wana verse 2 tamni henke Kristo Jisu bai thansa khlaiui junno mothang nai a polani phan sumsok khlaiui ma thrimani yakni junno pioka oro jungnugo English word is and because you belong to him the power of life giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death tabok sung Jisu Kristo ni engka hai bagai jungno pola jungno piogi roka ngia kaba free khaika folani phanbai jung tabok free engka sumsok ni yakni free engka thrimani thrimani yakni jung free engka sini bisingo ang pilang saka asai kata engmani yagolo sini bisingo tamanai phan ganang kunui phan ganang chobar lai dong aga kunui chobar lai ke sebab painai je phan ganang bon painai engke sen sebab phan ganang je sanai je kahan ke sanai kahan ke saro jaknai bon phan ganang engke sabok sini besar pola besar sebab sung saro thai pola no besar le cawin dong ai bana kabang borong no pola no caro ya pola no bai ke caro Bible pore di Bible ni kok thena tui wan sok di serung di abang ke jeng pola no caro man suri mani bising ting gap nang Bible pore liya kai tani kok no khana liya wan sok liya meditation liya ke na caro man klai liya ke besar le cawin dong je pro ke sebab pai ne besar na pai ne okay u chapter edo tuma sengno purung bahai ke seng coba ro lai nai
बाहायके उ सोबानो फलानो जों फला गोथार माने जोंनि खृष्टान लांमाव जे सोबानो जों बाहायके बायनाय बाहायके जों गब्लाय खृष्टान नि दंनाय जिसु खृष्ट जोंनो मलब्रुम ब्रुमनि लांमा रखा अ जों पैलासकान फला गोथार जोंनि बिसिंगो फायखा फियाबा बनि यागुलो जों कायदनि खायब मनांगौ जों गब्लाय ngani बागै गब्लाय खृष्टान के तंगनि बागै जों कायदनि खायब मनांगौ John chapter 10 verse 10 tomasa जिसु खृष्ट tomasa sikok rok dakai rok borok khoknani buthanani sokmonani बागै सिफायो फियाबा आंले निरok मलब्रुम ब्रुमनि लांमो मानथों निरक लांमो माथों नि सिफायो आबुसिमिया निरक तेबो गोबां मानथों निरक तेबो रवानि नि सिफायो निसे जों पिलेसकान जों लांमा मानखा जिसु खृष्टनो यासाक पाबाय फियाबा बनि यागोलो जों तेबो खायरक मानांगो जों गाहाम खृष्टान नि दंने बागै जिसु खृष्ट जों तेबो रनानि मुसु फियाबा जों बनो माननानै के जों बबाय नाङै दङ नांनाय गोफाय दङ नांनाय abide in me आंबो गोफाय दं John chapter 15 verse 5 आं उनका आंगुर बुफां निराव उनका बेदे जे आंबो गोफाय दंनाय बरक बुथाय थाय बाननाय नैसो गोफाया बरक बो बुथाय थाय मिया नगस जिसु खृष्ट जोंनो फियक मनि कायतो जोंनो मुथां मनि उनका बुथाय थाय रवानि बागै फियाबा जों बुथाय थाय मानो बय गोफाय दं के सिमिसे बय गोफा मनि उनका बय गोफामानि माने दाबो बनि जिसु खृष्टनि थानि सा मां बेबा बेरावै बनि थानि खाबथारै दं माने बनो बिश्वास माने बनि थानि बेव याफारै दं माने जों सिउ बेदे बुफांबाय नाङै दं खांखने ब फाइन बुथाय आरो थायो जों उ बेदे खाय जों बुफांबाय गोफाय दं माने नांनाय जिसु खृष्ट उनका आंगुर बुफां जों उनका बेदे उनका जिसु खृष्ट तेबो सावो आं ते गुबुननि मेरा रगनोबो तयफियो नांनाय दलो आं बरनोबो तो मा तयफिनाय नैसो John chapter 10 verse 16 आं परवना ते आनि तेबो मेरा तंगो आबरक ओ कुटनिया आबरक नबो आं मातोबो ना नांमानो borok bo ani kok khnawana hake borok gut kaisa ngane muruk nai rok bo khoroksa ngane nge mera muruk nai to khoroksa na bo ngka jisu kristo nge kubun ni mera no utei phe nang nai dolo u ortomaisa borok no ani kok khnawana hake borok gut kaisa ngai borok no thasa thusa khlai nang nai nge tik mera borok sobu borongka kubun do pani seng Judai no kare othership mana gentile dong bujok mani gesengbo toy pijak na ge jisu christ ni bising tino jok tono ji kaidon thani phai mano jisu christ onka mera muruk nai ka jisu christ bo jo tono nai koloi boni mera no bo nai koloi dong jisu christ बहुत मने बागै बनि सागरि रखनसा जेरुसालेम न दंदि अरनि ता थांदि अर कुथुमलाय दंलायदि नरकनो सुबालाय फायनाय के पेन्टिकस नि दिनो बरकनो फला गथा सफायखा अ संसारो माने जोंनो सुबावानि बागै जोंनो लामा गाइड खालायबानि बागै Samung chapter 1 verse 4 to 8 जों परिखनु फला कथा नि बागै नायसिङै दंदि आफ्रोन रक फला कथा नि फान माननाय के डिसाइपल रो पनि सागरि रो ओ जरावन बरक बुसुक फान बाय बुसुक ग्राक के काइतने सामं तांमानि बा काइतने कमनो पिरमानि जों नुगु सामंगो परिखांके जों जेप्रो मथांजाको फियक जागो आजाय कथांगो जों ख्रिस्ट बाय थांसा जों फला कथानि बिसिंतै फला कथा जोंनो गाइतर साजला बाय जोंनो थांसा
kalairo. Hani bagi 1 Corinthians chapter 12 verse 13 no tumasa. Pola kaisa bai seng bebak na baptisma engza kalaija. Nge tabo seng kaisa na besar. Bebak na seng Kristo ni besar. Jews panenteng, Judai panenteng, Greek panenteng. Seng bebak na pola katar bai kaisa kalaija. Kabang borok o sengsara tongo ang asai ketal engza, ang muthangza, ang Kristen piaba. Borok mot hanot tuyi, fellowship no tuyi. Borok asa kabang wasog ya. Borok ni sam no tuyi borok wansog sengsani tong sam no tuyi wansog sengsani rang puisa no tuyi wansog haipana motha fellowship no tuyi borok wansog. Agini jorawo bo puila motha ali church ni jorawo bo summa hikena nubu. Borok ang Kristen ang asai ketal ang kebu-kebu muthangza ni siapa no borok motha otong ya fellowship no torja ya rang puisa no si torja ko podre porno si torja ko sungsani mane kunin no si torja ko motha ya kari thang je panangteng bo fellowship motha no ya kari thang ka ke borok asai ketal engyana engyakaba gethoi borok ketangya, ia kau borok ketui Kristen. Orang jeng 1 John, pila John chapter 2 verse 19 untuk masa ang porewana. Borok cini orang ni ongkori tanggo, tamu ke borok cini bising niya. Ini orang tu masa 1 John ka Kristen rok no sujak mani, je seng baik kaki tangni borok cini ya. Hanya bagai cini bising niya, cini bising niya mana tu mahu. Borok girja paipana borok kebu-kebu Kristen ya, borok kebu-kebu muthangza ya. Bible hai ni sawo, je borok sakno khagi tongnai, borok sakni wansok tuino tongo, sakni wansok mano no khlayo, kai toni dagi mano borok khlaya nisa, sakni mucung mani tamu. sak borok manusia je pro saising no tongo apro borok demaklai borok wansuk ne saising no tong pro kena bo kaha no kabang khaya hanya ono kabang khaya ai bagi Bible sawo Proverbs chapter 18 verse 1 no je saising ke tongne borok bo tamna sak ni musung mano no khlai sak tong thok tuino tong nisa geseng hamare mana nih ke, kait ni hamare mana nih ke, jeng motha ba fellowship otong nang tu mana bale kait or motha ni bising tise borok no hamare ro, borok no nang mani ro. Ephesians chapter 3 verse 20-21 ada teman kaitri pan fellowship nggak kaba mau tahu hani bagai jeng sini Kristen jibon sini Kristen langma tebo kahang nani tebo tor nani ke jeng kerengai mau tawai kerengai tong nango nggak kaba fellowship tapi mau tamane no girja no kotoma ke building tangza cross rozak boya mau tamane asai ketal engjak borok rok kutung layu bupang tolapa kutung nawa panel kutung bonu motha bonu fellowship jepro jeng kaido bai nangi tongo Kristo bai nangi tongo jeng pangkra engi mana taboron di kagos patla subang jeng yaksi bai ne kesidai mana ba supply mana haibana tabo u kagos sorot hebajak ke jeng yaksi bai tei khamani karak ngi tang yo mo haino jeng keber haibana jeng kaido bai nangi dong khangke kaido bai kepha khangke jeng karak ngi mana Kristen kaham ngi mana jeng soitan jeng mungsak khlai me yang ngi mana ngo hai bagai jeng phola si jeng no thangsa khlayo hai bagai jeng phola ni dagi ma phola ni musung mano phola nono jeng sarna ni nangnai
जों दाबो खृष्टनि बेसाद खृष्टनि बेसाद बेदेक बुग्रा बायदि हानि बागै जों सुंसकनो मेजेननानै के जों फला गोथानि फाननांगौ मैतनारि सयतान खृष्टान दंनो हायनो याखायरोया जेफोरखौनो अंक्लबफोर दं बाहायके मनो खालायमानो सुगिया खालायमानो बाहायके देरा रमानो बननो सयतान नायदुक दं हानि बागै जों बेलायखेना हुस नांनाय जों सयताननि फाननि यागनि यग दंसिनाय सयतानो मेसेज सिनाय के गायसना लामा जों खृष्ट बाय नाङै दङ नांनाय खृष्ट बरतम मथाव फेलोशिप Colossae chapter 2 verse 19 Tomaisa hold fast the head why we need to hold fast the head जों तोमानि बागै जों बख्रक बाय जों नाङै दङ नांनाय तोमानि बागै तोमानले बख्रकनि कमेन्ट मावनाय बागै जों बख्रक बाय नाङै दङ याके जों मोनसे सुकिया जों बनि कक बनि दादि मानो जों मायांनाय के बख्रक बाय नाङै दङ याके जों गोथां दङ इमे तब याक बेसावै दङ नांनाय बेसाक बख्रक बाय के मथानि बख्रक का जिसु ख्रीष्ट मथान का जिसु ख्रीष्टनि बेसाक जों इंडिविजुअली खृष्टान दं के बनि बेदेक बुग्रा केवबा याक से केवबा याकुं अमहाय जों बय नाङै दंखांके जों काहा ओंगै दङै मानो अमहायनाव स्पिरिचुअली जों ग्रोथ ओंगै मानो जोंनि बेसाक बाय जोंनि मांग बाय जों जोंनि मुसुक मानो गायसन खालायनानै नाय फियाबा जेफ्रो जों आसाय कथालांजागो जोंनि ओंगु जोंनि बिसिङाव फला गोथार फाय ओ फला गोथार मोनसासो खालायनानै मुसुक गायदोनि बागै हायबाना जोंनि बेसाक बनो खालायरानै रया हानि बागै जों मा सिंख्लोबनाय जोंनि बेसाकनि मुसुक मानो के बायके Galatians chapter 5 sawo जों फलानि मुसुक दै दंनानै नांनाय फलानि मुसुक मानो जों सिवै बनो जों अमायगेन दंनानै नांनाय फायदि हाया गिबो थांनाय बिसनाय दाबो verse 3 by 4 chapter 8 verse 3 by 4 borok phan kरै मा बाय केरं खलायै मानिया सामनो गायदर खलायखा बबिनि साजदानो रहरै borokni bisingo tongnai sumsokno mazra berka bini sajla sumsok sakakna bagai sumsok gnang borok hai ngai paikya जों sakni musung tei tong yawi pholani musung tei tongnai rok kerongo kahamke tongdei hnei sama haike tongui man suk na tei ke se kaidor omono khlayo oro kerong musini kerong Or so English so the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. For kerong mosini kerong borok no muthangi meya mosini kerong जोंनो हाया सिनि सुंसकनो जोंनो फुनुगैरो आसुक्सि फियाबा जोंनो मुथाङै मेया सिनि सुंसकनो जोंनो फियोगैरो नों सुंसक नों थानाय सुंसक दङ नों हाया नों मा थैनाय हायनि बागै नों मरगे मा थानाय अबनो मसिनि केरं जोंनो फुनुगैरो बरक मुनिसनो फुनुगैरो फियाबा उ केरं नो बरक मुनिसनो मुथाङिया सोबा जोंनो मुथा गायदनि खारियमा जेब्ला जिसु ख्रीष्ट कालभारि क्रुसाव थैबानि सिगांसाव तावले पाइसका बो आपलो जोंनो सुंसकनि याकनि फियका सयतानि याकनि फियका जोंनि जागाव बो सुंसक ओंखा जोंनि सुंसकनो नामाबाय जों बो सुंसक गोनां ओंगै जोंनो सुंसकनि याकनि फियका 2 Corinthians chapter 5 verse 21 आं फरायबानो Kristo engkau sumsok kuri tau ke bobai tansa engmatei जों kaitor bai kaham engatei ke kaitor chini bagai bonot जों bai baksa sumsok gonang khlaikya
boni sumsok krei hai bani seng kaham engani bagi se bono sumsok genang khlaikya nisa bo sumsok genang engmani ka seng kaham engani bagi kaidoni mokodo kaidoni buskango temani bagi sengno kaham khlaiang langka sengno kaham engrona nangka temani male Bible sawo kaito sumsok genang rogbai sumsok genang rono tije pro jolai mangsi tango hai bagi jolai mangsi tango mane na sumsok genang rong ke salsa kaito bai bustum janai morke masok nai kaito naimeya sumsok genang rok no sumsok no naimeya hai bagi pia ba kaito borok no hamjak sumsok ni bagi busi mathum sinai bai ke bomo thang sinai hamjak nale borok no hamjak hani bagi Jisu Kristo no dohorkan sini sumsok no boni thani boxing mani bagi hani bagi Bible sawo sini sumsok ni bagi bo sini saks layo rathar jakka sini bagi bo mathui kya sini bagi bo mazra ro jakka 1 John chapter 2 verse 2 1 John chapter 3 verse 5 sawo norok sawi mano bo borok rok ni sumsok no ruju uitlang na bagi se phayo pia benile sumsok krei khnibo sawi mano moni sumsok krei temani bagi bo paikya sini sumsok no ruju na temani bagi kan kruso rozaka sini sumsok no ruju mani bagi Yesus Kristus sini bagi bebag na paikya tabuk sung tuma klaitai bono bisasane do bono poito klaine ro boni busarak tuma klaitai boni kok no sung khanatai bo samani no sung khanatai boni kok no sung nathai obuno poito obuno fe boni samung no bisasamani Galatians chapter 3 verse 2 ang poriwana ano o kok thaisa no sari kerong toma hai khlaiwi norok kaitoni pholada man eba kotma kahamno khnawi poito khlaidama bai ka sung pholano man kawang borok hai ni saw nangsa suksurung bai ka pholaman khapo koroksa bokrok rong usuri ke pholaman khapo oro pol Galatian no upok no sungu Galatian ro hakena ulta pulta phurung jago apro ulta pulta phurung nai phai borno mai ke phurung phai han bagi Galatian no pol saw bai ke ni ro miro phola no phola man kha ukok no sag kaidoni phola no ro bai ke man kerong tong ma hai tong wi de na kotma ka hamno khna wi de जों सामंतां माबायो जों सुरे माबायो तमाके poito khlai mabai kotma kaham no poito khlai mabai kotma kaham tmabe जों sumsok tongmani biaba chini sumsok no Jisu Kristo nakha sumsok ni bagi जों morke sokno nangmani tabuk जों morke sokno nanglia जों morke ni yakni pyok jaka kaisa no nango Jisu Kristo bo chini sumsok namani chini sumsok ni bagi thibano poito khlai uk samung no poito khlai asuk se sengna Jisu Kristo beba kerong no rakhoka tomani bagi rakho chini bagi rakho engke tabuk जों bono poito khlai kha mane जों bo kerong rakhok mane ne khlai kha tomon le bo si rakhoka ani bono poito khlai mane chak जों bono bisingo engke bo rakhok kan ke जों rakhok jak जों bono bisingo hija Romans chapter 5 verse 19 hake a borok khoroksa kok khnaya mane bai asuk borok rok sumsok gnang khlaijak bai kha omo tui kheno te borok khoroksa kok khnama bai asuk borok rok kaito bai kam le romjak bai nai khoroksa ni bising tui sangsar sumsok ha bai kha khoroksa kaham ni bising tui जों tabo kaham ungpi mano to kok no sa hai kita thang le verse 5 nichimi 8 jora to sak ni musung tui tongnai ro borok sak ni musung ma kok no wansu go pia phola ni musung tui tongnai ro borok phola ni kok no wansu sak ni musung ma kok no wansu mani abo thui mani lama se phola ni kok no wansu mani abo mubo mu thangnai khago kasang nai 5 verse 6 asai kata bamu thangjak mani sikang sini phola kathai hani bagai
지수 크리스도 사워 아사이 비앙케 죽노 하노기 메야 개부파는 죽노 하노기 메 जों 아사이는 나나이 게 जों 아사이 그다 응만이 야고로 तमा जों दाबो कजारो आगे के सयताननि सेलें हानि बागै जे सयतान नाय माने जों मा खालाय बियावा गोबो के काय दनो मानखा गोसों कजारो yang bi सयतान जों बन मुसुक्ति खालाय रमाया जों दाबो फ्री जे yang थामोन काय दनि कगनो खानामानो सयताननि कगनो खानामान दाबो नों सोबानि कगनो खानानाय बस आगे के नों सयताननि कग जेखबा मा खाना दाबो के नों खाजाक लिया सयताननि सेलें लिया नैसो जिसु ख्रिस्ट फियगै रखा बनि थैबाय बनि थैनो रवै पायवै जोंनो नाखा पायनावै जोंनो फ्री खायरखा आनि बागै पल कलसियाय रखनो चिठी सुइमाने तमाय सुइ फारि जों नालिबोना र chapter 3 Colossians chapter 3 verse 1 to 3 परिवाना ख्रिस्ट बाय बाक्सा नरक न थांगै दिसा जाखा हाके काइदनि आरनि कक वानसुगै तंगि आरो काइदनि याग्रा बखा ख्रिस्ट आचुकजा आरनि कक से वानसुगै तंगि असंसनि ककया तामनि होनबा नरक थैयै थांखा हाके नरकनि लांमा ख्रिस्ट बाय बाक्सा काइदनि थाने रंजाखा रतमासा निरंनि वानसुकनो सागा न नाहरि वानसुकदि जुगनो हाने मानैनो जुगनो हाने न जुगनो हानो तैसे वानसुकदि नैसो असंसानो तैया तमनले असंसानि निरक थैख्या तब निरंनि लांमा जिसु ख्रिस्टनि बिसिङाव से हैजा वाइसा जों अमसिबो पिटर वाइसा बो जेफ्रो जिसु ख्रिस्ट सावो आं थैनाय मा थैनाय रंजाकनाय क्रुस रजाकनाय नै साइतंफ्रो पिटर टमास एहे ननो बुथारनि ननो याग्रवनि सिगां आनो बिसिं दैसिमा फायनाय एगाब्रो जिसु टमासा जिसु सावो पिटर सयतान नैसो सयतान अरनि कुतुलांदि तमाने आनि तमानाय अरनि कुतुल दि सयतान नों ताबो आनो नों लामा कासुइ तंखा नों काहा खालायबानि लामानो नों कासुइ अंग्लक थांदि अरनि कुतुल दि नैसो Matthew chapter 16 verse 23 नो परिनायखौ नुनाय तमाने मोले जिसु ख्रिस्ट असंसाराव फायमेनका जिनि सुंसरनाव थैयानि तब पीटर बनो थैरोलिया के तमंका जिसु नो थैरिया के तमंनाय कोइसे न थांजायानो हाय बगे सयतान आनि लामानो केबेंनाय अरनि कुतुलांदि एनिसो तमने सयतान पीटरनि बिसिङाव साफायखे सामों खायमाने जरा एगे सयतान जुदा इस्कारियतनि बिसिङाव हाखा एगे जुदा इस्कारियत हानि बागिनो जिसुनो फालि रैखे जेफ्रो बरक अम चलाय दंगो लास्ट सफर चलाय पाइमानि लगे नबो खबर रैखे आं जे बरनो मटं सु उ बरनो आबो रांना बय एगे जेफ्रो जों बहायनो सयतान बाय जोंनि कन्ट्रोल खालायजागो जों सयताननि बागै खालाय हानि बागै जों फलाबाय कन्ट्रोल खालायजागोन होननानै फलाबाय जों कन्ट्रोल खालायजाखांगे जों कायदनो खाथं थौरै माने कायदर मुसुक्ति जों तंगै माने कायदनो मुसुक्ति तंकेसिमिसे जों कायदनो खाथं रै माने verse 6 तमाइसा verse 6 हानि हाय परिपिना Romans chapter 8 verse 6
sakni musung ma kokno wan suknai abo thuinani lama se pholani kokno wan suknai abo mubo mu thangjaknai khabo kusang rnai जों pholani musuk ti tongkangke जों kha kusangnai tei langma mangnai Bible sawo je kaitoni kokno khangai dongnai bo khao khaksangai tongoi mangnai khaksamo manai dongnai tei borokno yakung rojo bu khuroi meya yakung kepleroi meya borok kahangkene basai tongmanai nise borok kalaiya verse 7 tumasya hake abo baino sakni musungma kokno wansuk nai borok bo kaitoni kiana ari ingo tamni hunke bo kaitoni kerong rakhogya sobo soino bo abo rakhogui bo mania जों kaitoni pholani musung tui tongya borokno Bible sawo tamanai no adulterers and adulteresses mane adulterers mana tahu besai tong tui bebe tong niro omohai niro kaito tong tui niro buino hamjak nai buhi tong tui hamjak nai besai tong tui buino hamjak nai bohai nika borok engka Bible sawo borok soitan ni borok kaito ni sotru borok kaito ni sotru geje prosen soitan ni sumsok bai जों control khlaijak tongo जों kaito no khatung roi meya kaito no kha tong thok roi meya hani bagai जों pholani musung tui pholabai जों control khlaijak nangnai egese kaito ni musung tui tongoi mane ke Bible sawo 2 Corinthians chapter 5 9 ni simi 10 jora porikha ke जों nugo जों thangpana tongtung thuipana tongtung जों kaito no tongthok ro wani kaito no khatung ro wani bagai se teibo जों jodono salsa Kristoni buskango mabasanai Christian ro non believers ro kya Christian ro tomani bagai je samang kaitino kaito जों sokat ro nai जों Christian engmani yagulo जों je khlaimani abono hisab khaiyi जों no motog ro nai sokat ro nai hani bagai aro hai nei sawo jodono salsa Kristo ni asuk mane singkhason buskango mabasana non Christian ro kya Christian ro kubu asai kata angjar tomani bagai sokat rojagoni bagai nang je samang tangnai kabang je kaitoni no khatung roi tongnai khatong thoroi tongnai borok ke tebu mana inge tabuk sung omono wan soktai nang bahai ke tabuk nang nini nang phola bai de tuidul ja ya kaba sumsok nini besak sumsok besak bai de tuidul ja sumsok besak bai tuidul ja kang ke nang kaitoni khatung roi mi sungsani tongmong hai ke nang tongnai guess जों verse 9 ni chimi olo जों jemai piana tini asuk jora khana paisina surinai bogra kaito no hambai ro nang जों no nini kokthai no tui srai ke phurun mani ba kaito जों subadi teibo जों tori logui no teibo seba khlai manani nini kok no teibo bino khna ro manani kaito nang जों bisingo kok sa जों no subadi जों no samong upnani Ojara nintani yapari, hai buku graduation by Surisa.